20 points ili kupite vi što hoćete, možete i vi imate ovdje Uplay 20 random Uplay account 20 pojena, ali nemaju više tih accountova. Ovdje imate na primjer Steam, ali ovo su 33 points. I ovo imate mjesto Origin account, random nešto, dođe vam nešto. I evo Minecraft account original 30 pojena, ali nemaju više, nestalo im je. Tako da je to. Evo, zahvaljujemo se Pingvinku koji je učestvovao u mom videu. Znači, hvala ti Pingvinku i ljudi, znači, hvala vama na gledanju. A mi se vidimo